вақтҳои охир шумораи ҷавонони тоҷике ки дар сар орзуи кор ва зиндагӣ дар хориҷи кишварро доранд зиёд шудааст. Бисёре аз ҷавонон орзу доранд ки комилан ҳиҷрат кунанд ба кишварҳои хориҷ ва зиндагӣ ва ояндаи хешро дар хориҷ аз Тоҷикистон бунёд кунанд. бинобар натоиҷи назарпурсии созмони Gullup аз 3-1 сокини Тоҷикистон орзуи кӯч бастан ба кишварҳои хориҷро доштаанд. таи 10 соли ахир аз Тоҷикистон 62758 нафар кӯч бастанд. шахсе ки ман мешиносам, ҳамин касоне ки тарки ватан мекунанд, онҳо бисёртар мегӯянд ки инҷа ҷои кори хуб нест, маош кам, бисёр мегӯянду ба он ҷо рафта озодӣ, ҷои кор, ҳама чӣ ҳаст, гуфта кор мекунанд. аммо афроди калонсол кӯшиши ҷавонон ва майли онҳоро ба хориҷа бегонапарастӣ хонда баронанд ки ин амали онҳо ватандӯстона нест. ҳамо ватанҳое ки тараққӣ кардан пеш рафтан, ҳамо ҳам як соле буд, як замоне буд ки ҳамин сахтиҳоро дошта. ин ҳамаи ба меҳнат обод мешавад, ба пешравӣ, ба қувваи асосии пешбарандаи ҷамъият ҷавононе ба ино пеш меравад. агар мо имрӯз як сахтиро бинем аз ватан гурехта ба дигар ҷо рафта зиндагӣ интихоб кунем, пас ояндаи миллат чӣ мешавад? ҷавонон аз камтарин имконият барои истодан дар кишварҳои пешрафта истифода мекунанд. барои мисол чанде қабл хабарнигор Фарзона Ашурмадова ки дар доираи барномаи кӯтоҳмуддати бозомӯзии хабарнигорони сафорати Амрико дар Тоҷикистон ба ин кишвар сафар карда буд, аз бозгашт ба ватан худдорӣ варзид. вале Рустам Маҷидов, хабарнигори дигари тоҷик ки феълан дар Амрико мебошад, бар он аст ки кору зиндагии расмӣ дар кишварҳои ғарбӣ низ осон нест ва на ҳама метавонанд барои зиндагии доимӣ онҷо бимонанд. худи ӯ дар курси кӯтоҳмуддат таҳсил дорад ва мехоҳад баъди хатмаш ба ватан баргардад. خب البته کم هستن نفرانی که در اینجا هم در غرب ایستادن رو و زندگی کردن رو اختیار میکنند، اما به هر حال اونقدر زیاد نیستن که اینا همچون یک فاکتوری مهم به نظر بگیریم. ضمناً برخی از جوانان تلاش دارند از راه قانونی حقی کار و اقامت در کشورهای خارج را به دست آورند. این است که برنامه‌های مهاجرت به آمریکا مفهوم به کارت سبز یا کارت کبود اتحاد اروپا که به شهروندان خارجی امکانی قانونی مشرف شدن به شهروندی این کشورها را فراهم می‌سازد هواداران زیاد دارد. در مجموع 1823 نفر از شهروندان تاجیکستان با واسطه کارت سبز عازم آمریکا شدند که از آنها 257 نفرشان در دور آخری گرین کارت برد کردند. شاید که در آنجا امکانیت‌های بیشتر باشه برای آنها، مثلا از لحاظ اقتصادی، از لحاظ معاش بلند و در برابر این آموختن زبان‌های خارجی و از همین عامل‌ها هستند که جوانان مثلا می‌خواهند که در خارج کشور تحصیل و زندگی نمایند. شهروندان تاجیکستان به فرق از آمریکا و کشورهای اروپا بیشتر به روسیه کوچ می‌بندند، چون که برای تاجیکان دریافت حق اقامت در روسیه آسان‌تر به دست می‌آید. بنابر اطلاع خدمات فدرالی مهاجرت روسیه در سال گذشته 2014 8,500 و در 5 ماه سال روان 4,000 عائله تاجیک به برنامه پرسیلینی درخواست نوشته خواستار کوچیدن به روسیه شدند. شمار شهروندان تاجیکستان را که در 2 دهه اخیر صاحب شهروندی روسیه شدند از 300 تا 500 هزار میگویند.